Сапожник. İnsanlar duruyorsun. Sizin yaşatılar elimizde. Ruhan karındır, ayta çıkıyor. Gelinizde size. Karındır çıkıyor, gel. Ruhan gel gel. Gel büyü gel.
koyurlarım. Ya savremeni de koy savremeni acıksın. Bertele tartı atan geldi. Söyler bence Karazorga dedi. Karazorga dedi ha. Buyurun. Bana dinleyiz. Anjanski de yapacak. Anjanski bugün.
Neyle şaşırtan mı? Evet, da son. Ben ötürü oturun. Adı bir bakana bir anam almaz. Birden de kadayı mı birden? Birden ha?
yaxshi ko'rdim ukam, shuncha yaxshi ko'rdim, bir biz turganday. Pazarcı. Nene, eseler, cengiler aytılar. Biz ülkesen erkekleri aydadık, erkekler yurdasın diye. Başını da çok olur. Çatkenin kadar çok bir var mı? Bana çiğitler kaçtılar. Ne oldu gerçekten? Evlamat. Ya bana boş getirdin buradan bir tane bile ne? Hatayla atladım ben. Evlat. Kadar ben sattım. Evlamat. Bunu konuşsun. Tabii koşmayasın. Erkekler. Aldık otlatın oğlum. Ne yapalım ya? Bak böyle. Başlama tekrar kameraya geldi. Onu da takıdayım ben. Bu da öyle mi? Bu da öyle. Başkandan oydu kapanın kırıları. Dillettirir İslam'dan ömrü geri ne çaçın sığdağımı ne karıma var ey bizler. Ne çaçın sığdağımı ne karıma var ey kurçulu keyif sağınarım yegayar Dağıyla suyun gitti yaralar Söz aytılmayı kızların yegi takalar Aslı kurbum aytılmay sırı kalsa da Gezek gezek seni yükseken bir kanalar Vay bana. Cüp olsun. Başladayım. Başladı buraya. Ya boş. Boş. Basamda durursam seni isterim. Başka ömrüme Başka ömrüme Ay gündür ay yedistir Ay
Batırdın. Dankın alısını canına geçsen bir kişi de. Alısından öyle kurtulur. Kart çok var. Bir can su var. Şarda oğlum baytın Değil mi? Gözüküyor lan. Zaten bir yerin taşıyor da. Sene sorarız. Bir toğul kolay. Şu oyunu ben veren. Mikrofon basmayı hırda versin bana. İli işte. Hani Gözüm iyi misin arkadaşlar? Bayram muhtar mı? Hey çöster hey hala. Muskan alıp git. Tamam mı? Yok lan ben boş olma ya. Çıktı ayrılığın yarın bir dolu kaldın. Canına dostum, canına dostum, canına dostum, canlarım. Bakma. öyle olsun değil mi? Canından çık ayrılırım. Kalay bizi sekirim. Aldısa deli aldıray. Aldığımızı bak şimdi bizi bak. Bu kadar devak değil. Aldısa deli aldıray. Aldığımızı bak şimdi bizi bak. Bu kadar devak değil. Çok
boynumda geçir koysam cırgamı. Getirilen gülüş boynumda geçir koysam cırgamı. Hazır bekleyin. Çakal balığa. Elleri oturalım. Bize anayımız yok mu? Bugün mü? He. Sen benim bir tutayım olup kalar. Numara koy koygan mıyım sizge? Numara koy koygan mıyım sizge? Sen de olup kaldı. Ya. Nomur atın. Bağlattan nomur atsın, nomur bulursa bitti. Her birinin müracaat ettiğini buradayız. Kalkını bak. Hoşçakalın. Buna ne yapalım?
Ya böyle gel dur artık. Ne güç be kalacağını? Kovlar ünlü oldular. Anan geçmişini ötüp etsin ha? Olurdu sağınım Giditere bana karacaksa Yemin beyim çok uğurlar Nereden Yana çavasam birike Yaydon Hele. Nereye götürüyorsun? Oşundan. Eyvallah. Oğlum ay çok et. Muz kattık. Neden onu içi ol kola? Neden sen içi ol kola? Onu doğdun. Kımını mayını da tutan da şeyde doğru. Mezgilimin iyisinde
gayrı başlasanız. Biraz boşaltlar mı? Burada al boşaltsana mı?
da yapalım böyle. Canına vardım derdi, yaşlı saydım beni. Canına sen mi? Canımda canım beni, Bir var. durumun gitti. Canımda canım beni, bir oğlum kayıttım geldi. Sevdalı bilirim yoksun, sevdalı sesken yoksun. Gel bir sizinle söyle. Sizinle söyle. Artığından bana olmadım bile. Çok oldu işte. Al baş birincisi. Arkamdan bırakmadım, yavuzdan kararttırdım. Gündür destek, başımda çay kaptırdım. Gündür destek, başımda çay kaptırdım. Sevdalı, sevdalı, sevdalı bildim yoksun, sevdalı sesken yoksun. Bak sen şekerek, şekerek. Oğlum. Şey sizin domuzdan. Arkamdan bağladım beni, yavuzdan bıraktırdım. Gündür destek, başımda çay kaptırdım. Gündür destek, başımda çay kaptırdım. Sevdalı bilgin yoksun, sevdalı sesken yoksun. Ben istesem. Ben de bir çıkıp saçım uzatmayayım. Senizde canına bana almadın, жақсы söz ayta almadın dedim. Alerdim altı. Ben birisi de koyayım. Vallahi sizin yolunuz var da.
Öyle ödürük tutanız ha. Gözleri jimşiyip atpayбы? Göz yaşına kayda turadi. Jezemi жақшылап тартайыншы. Aklatlardan var arada bir dedim. Uşak için pakıyı. Modeke, o qattарға тежең. Бірін кетерсің. Ama kimin daruzunu? Ahmet mi kilemse? Jarlık alıp dur daruzunu. Yok ya. Daruzunu jarlık alıp dur. Salqılғандай байсаға жаттың. Бірей соғыққанда жақсың ба? Жақшы болып шықтың. Не қыттың? Қалуадым. Қанатым. Бара шығар. Temir'den gelip kaldım. Sen kancı? Aa, sen kancı? Başta da o. Gelsin. Gelsin. Үш байтақ ше? Текеде тау. Балашыққа бардығы жақсы жұмшы, зәміне шығанда. Жақсы, құда жақсы. Жақсы. Денсаулығы жақсы. Алыңыздар нандан. Қана. Орыздар сен алсın lan. Жоқ, мен алыyorum. Тұқ. Майлы, бұл. Не шығып ақ қана. Yerіңіздер қандай жақсылар? Кеш айтқан жайлар шығады. Onlar ayaşları var. О, біз аяшызды туғандар. Көкен досының бүт туған укасы бұл. Ben gel atıp da ket atıp tokta veren berge. Келіңіздер. Акам барыңызға таныс. Кет атқанда бұрылмай қойдыңыз ба атқанда? Бұрылдыңыз ба? Анда біз жоқ екенбіз. Bagaj толып қалды де. Уязылы olsun ұрмоке, бұрылмай сән кетпейсің. Gelip baktığımızda taraf ketken. Тарчиева, Ивада, Турнатаева, Жамия, Азарат, Султатаева, Сапунды, Кокоева, Курманды, Мусаева, Света, Ахматалиев, Муса, Шамшиев, Абдумаман ағайларымыз келе отырады қонақ болып. Сөз кезеген 50 жылдық келушіға келген қонақтарымыз, uyuşturucularımız, Кокоев, Тоғынбай, Ажыжана, Бұлачиев, Молдали ағайларымызды шақыра алайыз. Қойчан, қоштап тұрыңыздар. Жолықшамыз, жолықшамыз, жолықшамыз.
бүгін şu ең қуанышты күндердің бірі. Біздің балалық кезімізбен қоштасып, бақыттылық күндермен қоштасып, өзімізше ушул уябыздан учуп, турмуш көрүп, әркіміміз ар жаққа турмуш іздеп, келечегибизди таап, үйлүү жайлуу болуп, болачакалы болдук. Мына 50 жыл деген тез эле өтүп кетет экен. Кече эле жаш бала эле ушул жерде топоңдо ойноп, мына эски мектебибиз күйүп кетип, ушу былтыр күйүп кеткенде бир топ биз да кужалак болдук. Ушу аябай мектебибиз ушул жерден окуп чоңойдук эле, окудук эле, билимибизди алдык эле деп. Мына Кудай кааласа бүгүн мына заманбап, заңкыраган типовой 2 кабаттуу мектепти салыптыр. Келечек деген жаштардык мына. Биз деле кечээ жаш элек мына 50 жыл өтүп кетти. Ушул жаштарга үчүн заманбап мектеп туруп атат. Булар да ушу бизден акыркы бизден кийинки жаштар өсүп өнүгүп, эл үчүн, айыл үчүн еңбектенсин деген ниеттебиз. Чопаке. Биз бир класста 2 класс бүткөнбүз бул жерде. Жана бул классы. Бирөөндө 20, бирөөндө 19, 38-39 бала бүткөнбүз. Бул класстыкы класстыкты Сүйүндү ажеле, А класстыкы Закирович деле. Ушул кишилер бизди чоңойтуп, капесне тарбиялап, ушул уябыздан учурган. Ушулар мына классташтарыбыз жок экен. Байтен бери эсептеп отурсак бир 10дон ашып, 10дон ашык адам ушу кетип бер. Эми тагдырга, конечно, таң бериш керек. Бул боло турган маселе. Эмне демекчи мен ушу ниет кылып, былтыр бир классташтар чогулуп калып Бишкекте, мына Демиргечси, Раймакан, Гүлипа, Бүргөдө, ушулар демилип болуп, ушу бир 50 жылда жолугуп, мектепке барып, ошол жерде эли журтту көрүп, баска издерибизди көрүп, мектебибизди көрүп, ошону эскерели, бири-бирибиз менен таанышалы, кээ-бирлерибиз алыста тааныбай калдык. Кандай үйлөрдө канча балалуу болдук деген сөздөрдү айтып, ошол бир 2 күн дем алып, келели деген ниет кылдык эле. Ошону быйыл Аллах Таала насип кылган экен, бүгүн өзүбүздүн бүткөн мектебибизге, жерибизге, элибизге келип отурабыз. Анан балдарыбыздан анча-мынчалар да катышпай калды. Алардын кээ-бирлери болуп больницада экен, азайып больницада экен. Райш дагы ошо иш салып атам деп кичине немелер менен алда келе албай калды. Жамбыл отор ода больницага кетиптир. Сүкөнбай барды, чөтүк жок. Айтканбыз, баардыгын айтканбыз. Шимжан жок. Ал келе албай чамасын, келиш керек эле. Өткөндө келип, ушко барган экен, ал менен да сүйлөшүп кеткенбиз. Эмне гана адам. Четонуп Тезекбай агайым, Исмаилов Амет Акын агайым, Шаршеналиева Токон эжеке, Кирдибаев Сүйүнбай агай, Сатыбаева Жамил эжеке, Адиманова Азай эжеке, Кошуев Закирбай агай биздин А класстын класс жетекчиси 5-тен 11-ге 10 класска чейин орто класс жетекчиси талим берген. Кадыев Турду, Курманалиев Жеңишбек, Тураканов Жумабек, Женажиев Шайлообек, Зарипбек Ибрисбаевге чоң организаторыбызга чоң тарбия берген агайларыбыз эле. Ушулардын көзү өтүп кеткен, буларга биз дайыма ушу көзү өткөнчө биз эсибиздебиз, дайыма сыйлыктанабыз булардын таалиминен. Булардын аты биздин жүрөгүбүздө төрүп сакталат. Анан кийин бизден ушудан биздин көзү бар агайлардан Оразалиев Турдумамет агай ага барып келдик, Данияр көз бар, батасын берди, жүрүңүз десем, мен карып калдым. Анамандар ушу тартын дарыясындар өтө албай калып, жемнары бер жүктөсүңөр деп батасын берди аны. Эскеребиз. Мерден дагы биз айта бер таппай калдык. Бөөзөр эжекен, Атызбекенин аялы, Рашидова Бөөзөр эжекен. Анан үмүтпай калдык деп. Анан Ашылбекова эжеке бизге практикант болуп келдилер, бизге неме болуп. Ал кишини айттырдык эле, эмне келбей калган кишилер. Ушу биздин окуткан агай эжекелерибиз. Буларга өмүр бою ушулардан биздин астында карызбыз. Ошо жакшы алып жешинче биз ушу агайларыбыз үмүт кылбай деп окудук, чокудук, эл үчүн иштедик. Биз да мынантип картайып, карылыктын босогосун кирип калдык. Сиздер артыңыздардан. Кийин эң өкүнүчтүүсү мына жерден биздин шарабыздан өтүп кеткен, мына жерде 12 классташы өтүп кеткен экен. Булар эң жаш өтүп кеткен Абидинов Тешебай Көңдүктөн эле армияда каза болуп калды.
Ana ушундай жашы кыз бирок Даатаева Апиза, Абдразакова Курманбек, Алымханова Турсунбек, Мамытов Турдали, Закиров Термечик, Ахматалиева Сатимбек, Женажиева Үмүт, Ахматова Карачаш, Бишпакова Канышай, Боконова Тулгун жакындыр өтүп кетти бакшырып 2 жума болду. Ahmet Akuna Zamire'den aktif kızız var uşunda söz salıp 7 yıllık çoğulaz degende Allah'ın takdiriken bu da ötüp gitti. Bunlar dağı bizim ömrü boyu bakı külövüzde kalan. Bunlarga Allah Teala bir şey akıretim versin. Akıretmeşi beyişten törünmesin daima namaz okuyan sayın tilek kılavuz. Uşunda ötüp gittin. Emine algan göz türüde üstünde turağız. Daima işte bana eskeri özbekten buna gelgen kızlarымен söyleşip Birikкен андан бетер жакшы. Ошо биз окуп аткан мезгилде 2 класс болуп, мектеп күрүлдө ушундай жакшы нерселер болуп турчу эле. Эми заман ушундай экен, сысыр жоголуп, Кыргызстан өзүнчө мамлекет болуп жетишпестик болуп атат. Ал болуп атат, бул болуп атат, эми ошонун баары артта калып, мындан ары эркин келечеги жакшы болсун. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт болсун. Аксакалдарга дагы Алла Таала өмүр бере берсин. Классташтарым ушинтип эсен аман жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга тынчылык, жакшылык болсун. И ошонун ичинде Модуга, Бүргөдөйгө, Тойгонбайга, Гүлипага, Раймага баарын рахмат. Айылдын ичинде ол кредитти көтөрүп келиш оңой эмес. Bunlar ошол Оштан Бишкектен бери ушуларды уюштуруп, баарынын адресин таап, баарына кабарлап, кээден бери жүктөп алып келип ушинтип өткөрүп атышат. Буларга чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Тынч болсун, бала чакасы менен эсен болсун, жакшылыктар болсун. Мына ушулар бир берели. Урматтуу биздин бүгүнкү күндүн катышуучу классташтарым, кыздарым, досторум. Мен район боюнча күттүмүн. Классташтар экен магачы. Бизде конкурста 4 эле жылдык эле. Турбай айтат эле, биргөдүн классташтар район боюнча. Ооба, ошондой экен. Кече Кайын калаадагы жолугушууга да барып келдим. Адан кийин бул кыздардын балдардын билетин алып алдым эле боюнума, аяктында кассивне, бияктында мен ушул мына Тойгонбай модулар сүйлөшүп уюшулган экен, катышам дедим. Анан өрөктө мына жана жогорку сүйлөгөндөй кыздарыбызды айып эле баралык дедик. Ушунча мен ушул кыздардын балдарына ыраазы болдум. Мына баардыгыңыздар 50 жылда кимибиз кандай болуп калды экен, кыздарыбыз кандай болуп калды экен, балдарыбыз кандай болуп калды экен деп аябай ичибизден мына антышып калдык, кыздар. Туурабы? Бирибизди кааныптырбыз, бирибизди тааныптырбыз. Ошондой жакшы күндөрдө бүгүнкү күндө ушу бизге насип кылыптыр. Ушу чоңураткан дайыр жолу. Ушу ден соолугуңуздар чын болсун. Жан отурган аксакал эле Ак мектептин астына келип жолугушуу өткөрүп атасыңар. 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы дейт. Мына ушул мектеп Сагындык мектебинин орто турасылар окуп кеткен мына жерде. Янында заманбап 2 этаж мектеп турат. Мына ушуну буйруп насип кылган экен, келип жолугуп атасыңар. Ошондой эле мына бүтүрүүчүлөр мен 73-жылы келип бир мектепке иштей баштадым. Силерди окутпасам дагы араңарда мен окуткан кыздар бар. Салия Камбаш болгон, Созул, Айныз, жана башка. Моду окшогон бүтүрүүчүлөр менен чогуу бир коллективде иштеп калдык. Анан эми мына силер дагы чоң ата, чоң эне, тай ата, тайны болдуңар, бала чакалуу болдуңар, өнүп өстүңөр, турмуштун жолун таптыңыздар. Ошентип мына учкан бушеген убакыт деген нерсе 50 жыл өтүп кетти. Азыр мына 50 жыл эмес, 70 астыңар 70-терге чыгып калдыңыздар. Анан кийинки жап-жашар ойдон турасыңар. Дайыма ушундай жашарып жүргүлө. Бизден ушул мектептен окуп кеткен окуучулар астыңар жогорку билимдүү болдуңар, инженер болдуңар, архитектор болдуңар, бизнесмен болдуңар.
muğalim boluştu jana başkalar. Öz kesiğinlerdi taptılar. Hazır emi baktılıyor karlıkta turasızlar. Daima şu dersi olunlar çin bolsun, ömürüңөр uzun bolsun, geleceğiңер keng bolsun, андай tilek maksаттарыңар bolsa da ошонун баарын Алла Таалам буйруп насип кылсын. Силер менен эл журт сыймыктанат, дайым ошо сыймыктанган уул кыздардан болуп максаттарыңарга жетип жүргөн. Рахмат. Bizden aile sakallarından bizim talim alı özgün ağız, akıl ağızga verelim şunu. Hurmatlı şulerden orta bilim alıp, harbiyalanıp, önü böskön, şu 50 yıldan ardı belgilep gelgen bugünkü ülkelerin uyuşturucuları, kızlar, ballar, başta kayıtlarında, hazırkı sayıtlarında aksakallar, ayımlar. Hemen buna gün ötüp giderken bilinbey, kança yıl olup etkenini eskerip, şunu eske salıp, şu yönü özgön jeriңерде oynap жүрgön жаш çağыңарды eske alıp, elli jurttu sağınıp, жерди sağınıp, şu bir çoğulup, oşol kezdegi bala çağыңарды eskerip, şu жерге gelişti ensep, şunu uyuşturup, Aman bolgu, bala sakalar menen önüm ösküle, esen жүрgüle. Rahmat. Андан кейін бауырақ сақалағаларға берейін. Саламатсыздарбы, карындаштарым, үкөлөрүм. Тушу саламатта аман эсен 50 жылдык юбилейге келип алдыңарбы? Арыбай, чарчабай, кыйналбай, салбай. Эми биз жалпысы кол чат эли сүйүнүп атабыз аябай. 50 жылдык биринчи жолу биздин мектепте өтүп атканга сүйүнүп атабыз. 50 жылдык мынау заманбап мектептин алдында өтүп атканга сүйүнүп атабыз. Биздин элде кубаныч абдан чоң. Сиздер кандай сүйүнсөңүздөр, биз сиздерден да көбүрөөк сүйүнүп атабыз. Ушу сиздер мынакей жүрөгүң өрө таза экен. Классташтык кызгайт экенсиздер. Бири-бириңиздерди заттап, сыйлап, сүйөт экенсиздер. Мынакей чогулуп отурасыздар. Болбосо Şutum kutu arış керек эле. Ana bir günü tamaşaladım. Sen kıcalat bolma, ertene gel, erten bolma öyle. Anamın ayda Şahısman degen var eken, ayağını sileymen bütüktür. Bir günü gelgen anda tamaşalap koyduk ele. Hem sen ümit kılma. Uçak sakat iyi bey. Uçağı mümenlere gelip, oşalarga verse gerek desem, kıyılata. Kıyılan yukarıdan yapıp kaldı. Hem kulağaçamca tamaşa edetinde. Anan keyin endi bugünkü günden da sizlerden kelip oturuşumuzda bu en çok nerseye düşken otat. Buna mektebimiz bu yıl açılığının altında durat. Anın üstünde buna zamanımızda hazır ağlamda şu mezgili dep, sanarikte şu mezgili dep. Hazır kança aldığa yılının mezgilinde ol otat. Sizlerge de buna bugün kelip oturanın ortamına çoğun bir estelik.